ariko ahandi wari umeze neza. Bameze bon. None se nshaka ko tuganira ariko nkanjye nawe nakubaza nimba nta kibazo. Ushaka kukubaza imitima y'ubururu ariko twatunze nawe turahura ukampa amafaranga 300 muri rimwe maze ukabyara mbabarira umbwire nyine nk'umugabo nanjye urumva ngenzi ndi umuntu uvugisha ukuri. Reka ibyo se byigeze bibaho? Ntabwo byigeze bibaho, basi twe twanahura basi tukajya no gusangira nta nukuri. Reka nyine urumva nyine umuntu abagenda yumva utuntu twinshi ariko ntakundi. uzi ahantu byavuye? Bumve uzi wa mushuti wawe n'ujya ubimbaza nk'ubwo reka nta nubwo turahura habe n'umunsi n'umwe. Keza akunda kubimbaza ariko urugabo rujajwa ntabwo turahura. Oya ntabwo ari urujajwa akambwira ati sha ngo cyangwa ngo uri kumvisha nawe reka ntabwo turahura habe n'umunsi n'umwe. kandi nyine nibyo sinajya kwirwa uvuga ngo ndabeshya cyangwa ngo ndagira gute. Ngiye buryo nkunda kuvugisha ukuri. Nimba warabyumvisha ubwo nibishobora kuba ariho byaturutse kuko ajya ambwira ngo naramuhisha nubwo reka umuntu ndamuhamagara ntanyitaba ntabwo twigeze turana rwose. Kubera ko cyane nyuma ukimara kumpa akazi urumva yari yambwiye nyine ngo muyobye amafaranga ayamuha. Urumva nacyajya ndi muri salo arampamagara arambwira ngo agiye kugushyira kuri konferanse ngo hari udufaranga yari akeneye. Barambwira ati iyo mitima yanyu muri kwandika y'ubururu maze mujye kuzana mama wanyu dore yagiye ntiyagaruka. Gofa washaka kugeza aho ngaho ahantu ari umuntu yari akeneye kumva naho. Urumva ko Keza yagiye kumubaza ese nta kintu cyabaye. Urumva yashaka proof yo kuza kubwira uyu mukimenyi. Ca wibuka audio ya Briane na Keza nayumvishije. No shiramo request ego. Nayumvishije uribuka ko uyu Keza yagiye kubwira Briane ngo ico cyatandukanije Muyango na Kimenyi ko uyu Muyango atagiha uyu umugabo wiwe. Amuhiki atakimuhanye n'umupuri. Urumva ngo aramukora ko ntahindukire agahita yeje akamuha umugongo. Kuki? Ntabwo wabyumvise wewe kuvuga ngo Gogo, I love you so much. Gogo, I love you too. Urumva Golfa ugahita ubihuza nino audio urabibona ko uyu mugore uyu Keza ari we nyirawa yazana ibintu wa byose. Ubishishongoje neza iyi koro bahamagaye uyu mutipe Jado. Muforo winge gogo komeza. Aho Kimenyi yarahagararanye na Muyango yashaka Muyango yashaka guprovinga ivyo Kimenyi ari karamubwira ko atari vyo. Urumva ko uyu mugabo aciye avuga ngo oya ngo ahubwo umuntu yoba ari karabivuga n'uyu Keza. Bisobanura ko Keza niwe nyirabayazana w'urugo rwa Muyango. Kandi uriya mukobwa azi ubwenge. Urabona ukuntu ejo yaje arigiri aravuga twese twari twamwizeye. Ejo iriya post iriya foto washizeho y'ibintu yanditse kuri nani kuri Instagram yiwe biriya vyose yarazi ukuri. Ahubwo yashaka ko aza ngaha ku mihanda yigire inzoka nyene nkuko ariko arigira inzoka ngaha abantu bose bakamwumva. Uyu mukobwa n'umuntu ukoresha ijambo riremereye ntabwo. No kuri kw'Imana Godfather ibi bintu ubishishoze nawe neza. Uze kubishishoza. Uze kumviriza aya audio neza nimba ukoresha ubwenge. Uraza kubona ko uyu mukobwa ari umwana mubi cyane. Ahubwo cyane apana bukeya cyane. Kuzegereza umutima. Oya nta mutima. Ndiko ndavuga ukuri. Yego. Umva cyane ahubwo. Kuko biranagaragara ko Kimenyi nawe nyine ndamugarutseko nta kuntu Kimenyi umugabo muzima aza gufata amabanga yo mu gitanda c'umugore bajyama namwo akaza kuyabwira uyundi mukobwa.
uravuze amabanga y'urugo abera mu gitanda. Oya biriya byo nawe buri muntu wese aba afite inshuti ye Umviriza mubwire Godfather. kimenyi none se reka nkubaze Godfather twese dufise aba best friend, dufise best friend. Nose best friend wawe wowe mami nguyu yagarutse. Iyo ni Nana ndi kureba. Mami Nana urahari? None se Kenzo y'umugabo ashaka gusaba agenda avuga ngo iki? Ajyana amagambo yo mu gitandi wiwe. Oya, sibyo bibuzuye sheri, nuko bameze. Nta mugabo ufite abibwiwe n'iki madame? Ntamugira. Ntabwo ari abo wawe. So Just ariko nanjye gutangira umudomo soro uramufite nibagiye kwa mahitana. Anyway, thank you Gogo by the way kuri gift. Gogo yumbi baravuze ati none ngiye kimena. So Gogo uyu ninde Jojo zamuka sheri. Erega simba nabibonye ikibazo rero bano bafunze kugira ngo nzamure umuntu nuko akora kuri goro. Ngahita mubona. Godfather Bite sheri. ni byiza makuru. Nemeretse gutanga ibitekerezo dutegereje Nana kugira ngo dira yigure. Anga nk'ibisanzwe yasenda byamugendekeye bite. Ai rata Jojo. Hi Gogo. Ubese mukunzi. Meze neza. Ahanga dutegereje intare ebyiri ngo kugira ngo ibibazo birangire. Urumva Kenzo? Okay. Dutegereje intare ebyiri ibibazo birangire. Oya arambwiye ngo araje. Muvugire rero ko nk'abasambanya umusazi kuko ntabwo muzabona abandi muvugira. Twagiye. Ariko Gogo reka byese kuri. Jojo. Erega harari neza. Ndari ngukumbuye sheri. Wago agatima kakwereka ko ngukunda. Nyerekere ko nkunda. Nundi coding gusa nimubwira ko nzagukunda. Ego komana. Kenzo. Muceceke mumanuke neza. Golfa ahantu mumanuke nyirubwite. Tumuka mumanuke. No sense. Mumanuke. Mwese muri coding ibi bintu. Habaye iki? Baratangiye kubwana kandi diri wayiguze. No sense zabo. Timu bro mwese nashaka nk'imitima y'ubururu. Peacemaker. Mwese ko bampamagaye bakambuza. Barashaka kwitikura ikomeza. Jihadi niwe muntu wa mbere umpamagaye muzamure hano. Jihadi ni uwuhe? Jihadi wawe. Jihadi w'umuroko? Jihadi ni mu bantu bampamagaye bwa mbere. Kumbe nyagupfa yaraturamya aha. Jihadi zamuka. Nazamuke hano. Ariko iyo ndayiguhaye kubera ko nyine ntaraguha intare ariko barambujije ngo ninkureke ngo ukomeze na story yawe nta kibazo. Uwo ninde ubikubwiye? Ndi nguhaye kubera ko none nakwemereye intare ariko nyine barampamagaye barambuza. So ninde muntu kubujije ninde muntu kuyobora? As a peacemaker. Okay, tubwira impamvu igitekerezo ragikuye cyo kumva ko ibintu bigomba guhagarara. Kubera ko njyewe ntago njya nkunda kubona igitsina gore cyane kana hanze. I don't like it. Kangiye gutuma ikintu kimwe rero. Wandebera umuntu bita Keza. Yego. Nukora iki? Akore statement asaba imbabazi. Umuntu wa mbere agomba gusaba imbabazi ni njyewe. Yo. Mwese mushyiramo imitima y'ubururu. Ndakumva komeza. Ku izina ryo wongeraho peacemaker. Aha, umuntu wa mbere agomba gusaba imbabazi ni njyewe. Why wowe? Kwera karabizi ko ibintu nabikunda kandi narabimubujije. Guys, bye. Before you go, uretse gato.
wibabara wibabara yo ngira ngo murabona ba nyiri masaga, ngira ngo murabona ibi bintu ko bikora ku mitima y'abantu. Iyi saga kubera icyifuzo cya Nana turayifunze. Nana, thank you for supporting the ladies no gushyigikira igitsina gore. God bless you. Nera, what do you think imbere y'uko ugenda? Bantu mwese murabibona muti? Yo Nera, you are the person who supporting igitsina gore now. What do you think? Akamesaje natanga waherezana na nk'umuntu yakomerekeje. ndamuhaye pole cyane gose. Ubiravye uri umuntu nyine nawe ufise family, hariho ikintu kiri secret, family iri sacré, ni ikintu umuntu adakorako, ni ikintu umuntu atarakwiye gukinisha juste comme ça. Hari abantu bifuza family bakazibura. As long as Imana iba yaguhaye ubuzima bwo kubaho atangwara uri healthy, I think abantu bakwiye kuba tugaruke kuri shame, let's go back to shame. Let's bring back shame, like saba vye gusa bari involved mu bintu nk'ibi. Harimo n'abana bazoca bacaring your legacy, bazokura bari muri izo trauma. So guys, just be mindful of that. You understand, Godfather? Message kuri Keza. Nta kindi kintu mvuze mvuga kabisa n'ivyo. As always, remember that these are family.